Dobrodošli na tekmi 19. kroga prve slovenske futsal lige. Dobili so se ekipi Avtocenter, Krona Ajdovščina in Silikove iz Vrtike. Za gostujočo ekipo številka 26, Nejc Brzelak, 22, Alan Muradragič, 9, Jakov Rems, 7, Primož Debeljak, 24, Erik Novak, 14, Marcel Zupančič, 10, Žiga Frank, 11, Lovro Trdin, 20, Valet Kmetič, 21, Adel Avdić, 17, Gašper Trdin in 27, Luka Đorđević. Vodja domače klopi Milivoj Simonović, pomočnik Amir Begić in predstavnik Slaviša Đorđević. Za Avtocenter Krona Ajdovščina nocoj številka 33, Mark Birsak, 11, Kolektiv, 20, Erik Krečić, 27, Diljan Stanić, 24, Sebastian Janšik, 4, Franci Perko, 15, Jernej Grpec in 22, Branko Kukuš, trener Erik Lipavec, predstavnik Asmir Pašić. Prvi sodnik nocojšnje tekme Dejan Veselić iz Žalca, drugi Dejan Žukić iz Spodnjega Dupleka, delegat gospod Pavel Zaluka. Muzna. To je muzika.
Kyllä Santera tehdä kauan på
Branko Dutuš.
Esercito drużyna Podczasa. Dała na klauza na atletyce.
Murat Gadaš.
Romani karton, Gašper Trpin.
Rumeni karton, Tone Piuk. Gata Špijeli, Gašper Trdin. Minuta mora za domaću ekipu. Sunshine.
sa 5.
Oj,
čestitke državnim prvakom za zmago rezultat 2:6. Cause I